Dakle, moja sugestija samo vezano i za ovo što ste kazali o Crnogorcima. Dakle, kada postanete predstavnik naroda, znači onda morate imati sito za javno izgovorena mišljenja. Nije samo stvar šta mislite i šta vjerujete. Razumijem. Zašto? Zato što vi više niste samo naučnik, recimo. Kao naučnik imate punu slobodu da govorite o nacijama i etnosima i kulturama. To je nešto sasvim drugo. Kad postanete političar, odnosno predstavnik naroda, postoji nešto što se zove elementarna politička kultura i mislim da njoj se ne pridaje velika važnost. Morale bi da se prida velika važnost. Ja, na primjer, kao naučnik, recimo, istraživao sam, pišući Drevnu Bosnu, istraživao sam etnogenezi, vjerojatno sam naroda. I među političarima neko ko najviše zna o porijeklu naroda. I imam određene stavove, ali recimo vrlo oprezno ih izgovaram kada su u pitanju drugi narodi. Zašto? Baš zato što želim da ispoštujem jednu kulturu koja je za mene sasvim normalna i nužna. Da recimo ja mogu misliti recimo nešto o etnosu crnogorskom, hrvatskom, albanskom, srpskom ili bilo kom drugom bošnjačkom sa suprotne strane, ali znači elementarna politička i nacionalna kultura je da vodi se računa o tome da i svako ima pravo da bude ono što jeste. I da onda kad počnete držati lekcije, pola naših problema je u tome i one najčešće dolaze, i to moram otvoreno kazati sa pozicija predstavnika srpskog naroda koji je najbrojniji na Balkanu, najjači možemo kazati po raznim elementima, i zato bi morao biti najoprezniji po pitanju kada se izjašnjava o drugima. Kada se drže lekcije, vi niste to, ja sam to učio, to je vaša privatna stvar, ali morate da... Zašto? Zato što... Naravno, sekundu jednu. Samo da završim minutu. Dakle, tu je problem što se onda iziritira drugi i kaže vi nas negirate i onda tu više nema normalnog odnosa. Dakle, mi moramo, na primjer, ja imam sunarodnike koji vrište na Emira Kusturicu koji se izjašnjava Kosovom. Krštavam je ljudi. Bez obzira što mi znamo koga je rodio, komu je otac, komu je majka. Presudan je osjećaj. Kad čovjek kaže ja sam, on je rekao da je Srbin. Kraj, jesi čovječe, neću da ti prebrojavam ni etnogenezu, ni krvna zrnca, ni elemente ove, one, to je tvoja stvar. To je tu pristojnost, molim vas, tu kulturu politike morala da se poštuje. Odatle mnogo belaja proizilazi. Ajte samo da ovo kažem. Dakle, u 99% stvari smo potpuno saglasni. Dakle, šta je politička korektnost? Jeste, prihvatim nekog da se osjeća onako kako se osjeća. I ako smo mi kao narod politički korektni, kažemo u redu, ako se osjećaš kao Crnogorac, budi Crnogorac. Ali politička korektnost isto znači da vam niko ne smije uzeti jedno parče vaše istorije, vašeg identiteta, vaših ljudi, vaših vladika i vaših vladara. Šta to sad znači? Ono što mene ljuti kao mladog čovjeka koji čitam istoriju jeste što neko kaže vladika, kralj Nikola je bio Crnogorac, a on za sebe kaže da mi je cijelo milosrpstvo okupiti i sve njegove neprijatelje spržiti. Kad neko dođe i kaže za Njegoša da je Crnogorac, a on kaže srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim, narodnost mi je srbinska. Dakle, o čemu vam pričam? Dakle, ne može neko Njegoša reći on je Crnogorac. Samo sekund, izvinite. Neko reći za njega da on ne pripada našem narodu. Dakle, ne može vam neko istrgnuti istoriju i reći i stvarati sopstvenu istoriju. Ako neko se osjeća... Čekajte, evo, završim. Aj, pokušajte. Gledajte, znači, to je suština svega. Nemojte dirati ono što je naše, mi nećemo uzeti. Da li vi znate, evo, to sam htio, ko je na novčanici od 50 maraka? Znate ko je na novčanici? Jesi ikad to zapitao? Musa Čazić, vjerovatno. Znate što on je? Evo, Musa Čazim Čatić. Znate što on kaže za sebe? Ja sam Srbin, srpsko dijete u svojoj pjesmi. Srpska mi je savjest čista. Zamislite ovo, znaš što kaže? Slavi Marka i Miloša. Dakle, šta hoću reći? Ali najste citate kad kaže da je Hrvat. Zavisi koga je stipendirao. Ne, gledajte. Dakle, kako ga je ko stipendirao, tako je izjave dao. Osman Đikić. Naravno. Šta kaže? A u pjesmi je Manet. Šta kaže da je njegova ikona Svetog Đorđa koju ubijaš. Šta hoću pojeti? Ne, ništa ne namećem. Završavam s ovim. Dakle, suma sumarum svega. Slično razmišljam. Ono što je ključno. Poštujem svakog. Ako se osjećaš kako se osjećaš, kako god se nazvao, u to dirati neću i neću vjeravati. Dali se primjer gospodina Emira. Dakle, tako se izjašnjava. Ono što je ključno.
istoriju ne damo uzimati nam ne možete ljude koji istinski pripadaju našoj istoriji, našoj vjeri, našoj kulturi, našoj tradiciji, identitetu, samo jednu stvar. Upadate u istu zamku nacionalista, u istu zamku stupali, sad ću objasniti kako. Molim vas, upadate, potpuno sam vas razumio, upadate u jednu zamku koju upadaju svi nacionalisti. Znači i sama retorika... Ne, upadate, ja ne kažem da jeste, nego upadate retorički i prosto pripazite na početku svoje političke karijere ako hoćete da vodite ovu široku i kvalitetnu politiku. Znači, čim kažete ne može nam uzimati, može sve. Shvatite da može sve. Ali nije način... Ne, molim vas da vam pojasnim. Vidite, ne možete zabraniti. Zašto? U čemu je problem da recimo i Srbi i Crnogorci Njegoša smatraju svoga? Znači, možete vrištati, raditi što hoćete. A šta je bilo sa Grčkom za Aleksandra Makedonskog? Samo malo da vas sve su morali aerodromi puteve uzeti. Sila je nešto drugo, ali kulturološki... Nismo sila. Ne, molim vas, samo saslušajte. Prema tome, dakle, evo, ja ću vam navesti primjer Meše Selimovića. Meša Selimović, čekajte, on je izjasnio se kao Srbin. Njegovo najpoznatije djelo počinje kuranskim citatima. Njegova cjelokupno književno djelo je bošnjačko, ali meni ne smeta što ga Srbi... Ne, da završim poentu, ali vam kažem, meni ne smeta što ga Srbi svojataju. U tome je poenta. Postoje velikani koje svi svojataju i ne gradi se nacionalni identitet, ponos, snaga na tome što će to onim drugima zabraniti. Pa čuli ste predsjednika Vuče koji kaže ne damo Nikolu Teslu. Pa ne, okej, ali to što je rekao i što kažete ne damo, ne znači da ga ne date, jer se radi o nematerijalnoj vrijednosti. Dobro, to isto kao ne može neko patent, ako je neko izmislio firme, može svako shvatati Facebook. Nemojte banalizovati kulturi, to nije tako. Kultura je nadpolitička i nadnacionalna kategorija, dakle i tu treba prosto to način. I jedna samo rečenica oko crkve, molim vas oko ovog principa, pomenuli ste duhovnost i crkvu. Dvojni standard je problem. Znači, ono što tražite za sebe, dozvolite drugima. Tražite nadgraničnost crkve, dozvolite to islamskoj zajednici. Meni su 2007. uradili ovo, razbijanje islamske zajednice, guranje u granice, a onda se začutali, a i dan danas kao islamska zajednica imamo posljedice toga. I dvojni standard je zlo. Dakle, hajmo isti princip, isti standard, a onda jednako za sve, pa se fino ljudski, kulturološki takmičiti u duhu jedne tolerancije i međusobnog poštivanja. Hvala na pažnji. Za još ovakvih videa zapratite naš YouTube kanal Fit Keto Motivational.